Pozdrav Milio, Pek je ponovo sa vama u emisiju Žareni asfalt. Ovom prilikom crtamo jedan veoma zanimljiv auto. Taj auto se nekada zvao auto sa 1000 sjelica. Naravno, pogađate o kom auto je reč. Reč je o popularnom tristaću ili Fiatu 1300. Pa ajde sad nešto više da kažemo o tom autu. Ono što možemo reći o Fiatu 1300 ili popularnom tristaću je da je 60. godina bio veoma popularan i među starijom i mlađom populacijom. Svi koji su tada položili vozački ispit su želeli te tristaće, zato što su bili ajde tako da kažemo, po nekoj pristupačnoj ceni. Bili su jeftiniji od Moskvića, Škode, Warburga, Trabanta, čak i od polovnih Buba, Opela i sličnih vozila. On je bio veoma popularan među policijom, čak i među funkcionerima, odnosno raznim firmama. Svi su volili da voze tristaće. Bio je čak i oficijalno vozilo Beograd taksija sa crno-belom šahovnicom. Za tristaće se govorilo 60. godina da je to limuzina par excellence. Uglavnom, onaj koji je vozio Fiat 1300, on je bio baja među ljudima, među običnim ljudima. U poređenju sa tadašnjim automobilima, na primjer Fićom, Renault 4, Volkswagen Bubom, Ford Taunusom, Opel Recordom i tako drugim nekim zanimljivim automobilima, Fiat 1300 je mogao biti gotovo i sportski auto. Auto je relativno mnogo trošio za jedan tako mali motor, trošio od 10 do 12 litara benzina pri brzoj vožnji. Osnovni model je imao 1300 litara i 65 konjskih snaga ili 60 konjskih snaga, dok je jača verzija od 1500 kubika se proizvodila sa motorom od 72 konjske snage ili od 75 konjskih snaga. Proizvedeno je oko 201.160 primeraka, od kojih je relativno mali broj sačuvan u Srbiji i eto, veoma je popularan među ljubiteljima od oldtimera. Za razliku od Opel Recorda i Ford Taunusa koji su razvijali 130 km/h, to je bio jedan veoma brz auto koji u osnovnoj varijanti od 60 konjskih snaga razvio 140 km/h, a do 100 ubrzao za 16,6 sekundi. A snažni model od 1500 kubika i 75 konjskih snaga je razvio 155 ili 160 km/h. Uglavnom, vlasnici tih automobila koji su imali menjač blizu volana slažu se sa time da je takva koncepcija bila mnogo bolja, jer oni koji su kasnije vozili taj auto sa menjačem koji je bio postavljen na podu kažu da se mnogo teško menjale brzine, da je automobil imao velikih problema pri menjanju brzina, odnosno da su imali osjećaj kao da voze kamion ili da šaltaju brzine u kamionu. Gradski momci tih 60. godina su, ajde tako da kažem, skontali da može na tristaće da se montiraju točkovi od Mercedesa, pošto je na tristaću bili zadnja vuča. Tristać je imao 13-ice, čini mi se, ali je Mercedes imao veće felne, odnosno 15-ice. I priča je krenula da auto sa takvim montiranim felnama postoje aždaje, odnosno bio je dosta podignut pozadi, pa su morali da mu se šteluju farovi zbog toga što je dobio i drugačiji nagib, pa onda farovi nisu mogli da biju onako kako je trebalo da biju. I ti gradski mangupi su tvrdili da taj auto može da ide mnogo brže, da razvija mnogo veće brzine i da se mnogo bolje ponaša na putu. Naravno, ti gradski mangupi su u stvari bili preteče savremenih tunera koji znaju sve te neke cake kako da se auto brzo i kako bolje da ide. Postoji priča da se jedan takav automobil radio i u kupe varijanti sa nekih 94 konjske snage i da jedan takav primjerak postoji u Srbiji. Pa eto, familijo, rekli smo nešto o modelu, sada bi mogli da krenemo i na crtanje.
sada je vreme za rubriku Da li znate? U svetu se koristi oko milijardu automobila, a dnevno se proizvede oko 165.000. Grad sa najdužom autokolonom je bio Sao Paulo 2013. godine, a kolona je iznosila 309 km. U gradovima bez semafora i saobraćajnih znakova ima 43% manje saobraćajnih nesreća. Najskuplji auto na svetu je Lamborghini Veneno, koji ima 740 konjskih snaga i razvija 355 km/h. Košta $4,5 miliona i proizveden je u samo 9 primeraka. Ferruccio Lamborghini je bio proizvođač traktora. On je bio veoma nezadovoljan sa Ferrarijem koji je tada posjedovao, pa je odlučio da napravi svoj auto. I tako je nastao jedan od najpopularnijih i najpoznatijih automobila svih vremena, Lamborghini Countach. Emilio, evo jedne auto mozgalice za vas. Ko bude rešio ovu mozgalicu, neka piše u komentarima, pa da vidimo ko je od vas poneo zasluženu peticu iz matematike iz nižih razreda. I pišite mi u komentarima koji vam se auto najviše sviđa, koji bi auto mogli sledeći da crtamo ili koji bi sledeći mogli da pravimo u SketchUpu. Naravno, hvala vam što lajkujete i subscribe-ujete moj kanal ili što pratite moj kanal i vidimo se u nekoj od narednih emisija. I to je to.